аз 2011 то 2021 дар ошхона кор мекардам. Вақте кор мекардам, видеоҳои шумо тамошо мекунам ва як гапи шуморо дар сарам ҷой кардам. ҷой муваффақият ба уҷада устод хуб ҳастай. Ман 5 сол ошхона кор кардам. Ман дуюм сол аст ки соҳибкор ҳастам ва опашон пула ҷамъ карда дуюм точка кушода дар район шаҳри Нав, аммо пешравӣ хеле кам ҳаст. Ман чӣ кор кардам? То есть аста-аста аз аввал ошхона кор кардагӣ, видеои ман гӯш карда, столови худошона кушодагӣ, баъд аз ҳамин хел фаҳмидам, по крайней мере. Ин якум кор карда, пула ҷамъ карда, дуюмаша кушодагиш дар шаҳри Нав, дар дига ҳамун ҷоҳо. Неки дуюмаш ба кор нағз нарафтан аст. Чикор кунам? Дуюмаш ба кор нағз нарафтан аст, аз ҳисоби командаи слабе. Якумаш нағз нарафтан аст, аз ҳисоби худатон ҳастед. Вақте ки шумо дуюм сеюма мекушед, пеш аз оне ки дуюм сеюма кушед, аввал кадра тайёр кунед. То кадра тайёр накунед, дуюма накушед. Агар не дуюма кушед, агар ин расширение не, распиление мешавад. Акои тоҷики ба распиление чӣ мешавад? Парокандагӣ. нигоҳ кунед, мо гумон мекунем дуюм, сеюм, чорум, панҷума кушодам гумон мекунем. Не ки дар ҳақиқат шумо хароҷота зиёд кардед, проблема зиёд кардед. А хотир набуред ки ҳамин точкаи нав ё ки нови бизнес это нови проблеме. Точкаи нав, проблемаҳои нав. Ки фаҳмид? Барои ҳамон пеш аз оне ки точка нав мекушед, шумо сета чиза тайёр кунед, баъд кушоед. Якум кадра тайёр кунед аввал. Кадра тайёр кунед, резервни кадр. Кадри зиёдатӣ буданаш дар кор, аввал кадра тайёр кунед. Дуюм, резервни денги, пули зиёдатӣ буданаш дар кор. Як қисман маблағ обязательно буданаш дар кор. Ин беҳад зарур. Агар ки шумо услуга фурӯшед, манами чойхона мисол ё ки кафе и так далее. Амин дута бошад, кушоед. Агар ки шумо торговли ҳастед, мисол магазини либоса доред, магазини хӯрока доред, сеюмаш унҷи ба ҳаст ки шумо мебинед ки астатки бор беҳад бисёр шуда. ҳамин магазин савдо карден, астатки бор беҳад бисёр шуд, камтар пул ҷамъ шуд, кадри изофагӣ доред, сразу дуюм точка кушед. Чӣ ба ки ин нишона аст ки шумо тайёр ҳастед. Агар ки ҳар сеташ набошад, дуюм магазин, сеюм магазин накушоед. устод, ман мехоҳам фарзанди калонамро дар мактаби Оксфорд супорам. Дудила шудам ки ман дар Душанбе зиндагӣ мекунам, писарам дар Хуҷанд зиқ шавад, яке наистад. Аз ин метарсам ки ва синфи якум ё ҳафтум, намедонам якум бошад, диҳам надиҳам, дар ин ҷо иловагӣ педагог мехоҳад. устод, илтимос ҷавоб дед, агар синфи якум бошад роӣ накунед. Чӣ ба ки синфи якум ба зиқ мешавад, точно зиқ мешавад. ақаллан аз синфи се боло. Ма кӯдако қати кор кардагӣ, мо ҳамин дарсои худам ба агар аз 10 сола пойна гирем, мисол мо давлатҳои дига ба мисол падару модар роҳ мекунанд, мо 12 рӯза дарс дорем, аз 10 сола, 9 сола, 8 сола гирем зиқ мешавад, 3 рӯз пас, 1 ҳафта пас гира медарад. Бошам ба барид гуфта. Аз 10 сола болош нормалне. мо хобгоҳам дорем дар Хуҷанд, хобгоҳам дорем, чизам дорем дар даруни ҳамон мактаба. мо ҳозир бо шароиташ бекарда истудем рӯза рӯз. бовар кунед, як чиза мегӯям шумо ба ҳамин ҳампартнёрои ман ҳаста Корея. Партнёрои ман омада Корея, ман бурдам ва нишон додам левакан гармхонаома, ба бурдам спитамен нишон додам, ашт бохома нишон додам, дига ҳамин бизнесома нишон додам, баъд бурда ҳамин мактаби Оксфорда нишон додам. Вақте ки ҳамин мактаби нишон додам, гашта синфо, манинаш химия, манинаш биология, манинаш ин хел, манин библиотека, ҳам библиотека бурома гира кард. Вай одам 70 ба буромадаги одам гира кард. Гуфт ки ман шоҳиди онам ки ҳамин Южни Корея чӣ хел аз давлат, гуфт ҳозир ҳамин давлат шумо 30 сол пеш Корея. гуфт 40 сол пеш Корея ҳамин хел буд. 30 сол, 40 сол пеш, солҳои 90 мо ҳамин хел будем. ҳамин гуфт ҳозир ман инҷа дида ҷавонии ман, пеши назари ман, ҷавонии ман, кӯдакии ман. баъд гуфт ки ҳамин мактаба ки гира кард, гуфт ки ҳамин хел мактабҳо гуфт тақдири Корея сохтанд. ман ҳамин мактабҳо сохтан, гуфт ҳамин хел мактабҳо пайдо шуду, баъд мардуми мо ёд гирифту, баъд халқи мо пеш ба бурафт. гуфт мо шоҳиди ҳамин будем. гуфт ки ман гуфт оила ба 8 фарзандем, 8 фарзанд ман якта маълумоти олӣ дорам. Чӣ ба ки аҳолии мо камбағал буд, ман ҳамаи додару хоҳарам дар замин кор кардану якта мана хунондан тавонистанд. Чӣ ба ки шароити кӯдакӣ мо ҳам камбағал будем, ҳамон соло мо ҳам наметонистем.
برای همین همه 8 کس یک کس خواندگان همه مهنت کردن کار سیو کردن و نیکی من خواننده برای همون وقتی که من چیز دیدم همه خیلی در دلم وای شد که اپوید گیره کرد برای همه قدر من گفتنی هستم که من چند تا عائله هست که همین دوشنبه فرزنداشون در مکتب ما میخونند یک کس ما بنفسه که 3 تا فرزندم در مکتب شما میخونند معلم جان وقتی که کودکا گفتم که بیاید در دوشنبه میخونید همش گیره که من نمیرم فرزند شما یک ماه در مکتب من خونه دیگه اصلا نمیبرد اون مکتب باور کنید پیشش کنید نمیبرد چرا که مکتب ارزو است это школа мечты و من با همین مقصد همین خیلی ساختگی که это школа мечты و در درون وای که میگه فرزند شما خودش الیت حس میکنه فرزند شما خودش توانا حس میکنه و میدونید که همین چه خیلی که بدن آدم بو میکند و بوی موفقیت دارد و بوی ثروتمندی دارد اینا زبان قطعی گفتن و لذت کیفیات موفقیت میفهمد و در مغزای بدنش در مزگی کسته جا میشد که و دیگر کردن نمیشد باور کنید یک تا من شاگردم هستن کبیرجان من همینجا بودم دیدم من کبیرجان من میپرسید من همین فرزنداش در مکتب من میخونن 3 تا فرزندش میبرد اون سال یکم ما صنفای بالای نمیگرفتیم صنفای 11 نمیگرفتیم حاضر میگیریم صنفای 11 نمیگرفتیم سال یکم این میبرد و همین فرزند خوردش مکتب ما میموند بعد میگفت که خیلی فرزند کلونش دیگه جمونه میگفت چون که ما مکتب ما نمیگرفتیم صنفای 11 2 روز همین پسرچی همین مکتب پسرچتونه پسرچه دختر آبشم 2 روز رفتگی بعد این اپای کلانش به جا نمیآمد میگه که بیا دیگر مکتب من نیافتم گشته میریم دوشنبه همگی 2 روز رفتگی مکتب درست هر دو این گیره بمیره که می جو نمیریم ما جو نمیریم همینجا میسته همه خیلی نه من رفته پرسیدم آدم خودشون میگن شما بچه که فرزندای اینا هست روسیه بسیار بچه‌ها فرزنداش مکتب من روی کردن چرا میگن که ما اکن برابر منتالیتی ما دیگه منتالیتی ما ارزش‌های عائلوی دارد حرمت احترام دارد میدونی من چی به خوجان به مکتب من ساختم خوجان درآمدش نسبت دوشنبه پست بچه‌ها نه که آدابش پیش من شما باید قدر کنیم ما باید یاد گیریم این چیزا به حد با آداب مردم من حواس میکنم راست دیگه من حواس میکنم فرزندای ما همون خیلی آداب داشته باشد و آداب یاد گرفتن در کار و به حد ضرور این چیه من شما باید قدر کنیم هر این به حد ضرور وقتی که من به مکتب کشتم همه فکر شما با достижение образование воспитание دیگه کنید موفقیت علم و تربیت کدومش در جای یکم میستد همین آدم به علم موفق شدن میتاد نمیتاد آدم به تربیت علم دادن میتوید نمیتونید و نمیشد من خواستم که جمع کنم و محیط آدم تربیت میکند